Анам мен құрылдап ятты қойымда, мен жұбайым, енді напажан білмеймін, бір жақтан қорқам, бір жақтан балам ол вақты. 10 yaşta, 11,5-10 yaşta балам. Самое страшное воспоминание Фатиме Юнусовой, как мать умирала у нее на руках на чужбине, где семья оказалась в 1944 году после депортации из Крыма. Мен Мамашайда doğdum балам, темеліміз Мамашай. Баба дедем Мамашайдан. Бабам Юнус Акай, Юнус. Анам Эмине, мен Фатиме, ағам бар еді Шевкет, татам бар еді Айшек, Мамашайда адамдар. Еркесін ұзын бақшасы огороды бар еді. Алма, армыт, ер түрлі армытлар бар еді, мына бөле-бөле армытлар. Дүгене, бера деген сойы мынадайын ұзын жакеген, үсті қаверенкі қабыршақлы еді. Бек татлар бұд. Миодовый едер қазақлар, о дүгене армыты. Бек татлар бұд, бал. Счастливое детство в солнечном Мамашае разрушила война, которая принесла много потерь и горя. Мен 2-ші классқа бардым, нағадар бардым, білем, аз бардым, жең баштады, мектептер yapıldı. Бек яқшы оқы едім. Ожачы, емені ожачы, білал олжа, апаяқа yollar, мектепте олжа çalışaydılar. Мен достар шығарек де, Фатимеден пример алыңыз еді. Babam erте keçildi kızım. Babam men bek az bilem. Ağam son abla ötüp cenk vaktinde kiydik etler paraxotqa yüklep tavuk kestirgenler. 16 yaşına bala o vakti bek çalıştırganlar. Bu baladan bütün gece yuqlamay edik. Bir gece 9-10 kere podvala kirip çıkamız. Yuqlap bolamamız. Самолетлар бомбалай, немцы самолетлары. Фатиме Юнусова была совсем юной, когда крымских татар выселили из Крыма. Saat 4'te gelirler balam. 2 tane avtomatlı. Dağın kapını parlap kırırlar. Hepimiz uykudan uyandık. Yapacağımızı bilmiyoruz. Men balam o vakti. Anam yaş. Bir kazan baklan alıp çıktı anam. O baklanda aşağıdan da bilmeyeyim balam. Aşmaş pişir bulamaydık. Polis toktaydı. Polis toktan sonra kapılarını açıyorlar. Kapıda oturgan soylu, avtomatlı soyları. Şuyer ama, birisi soğuğa çapa. Birisi kirpiç kıdıra. Çarakın bir şey asıp bir şey kaynatacak. Hepsi kalıp gitti. 22 gün жүрдік. Семья попала в город Каттакурган в Узбекистане, где депортированных распределили в колхозы. Yerinde, tepesinde ne tavanı var, ne pol var, даже sement yok. Kur tandır yer. Bana bu azbardayın terikten tepedayın toprak. Kur kamış üstünde yattık. Kamış orup geldi, anam olito gerek barak. Anda oturamız. Korandasın olup kalırlar. Açlık aşama her şey yok. Şöyle aşama her şeyimiz kalmadı balam. Şöyle aytam da tilenip başladım, istep başladım. Birisi quvib жібереді, birisi bir kesек zagara berеді, жүгәрі сачайды өзбектер o vakti. В ссылке мать Фатиме Ханым тяжело заболела. Ответственность за семью взяла старшая сестра. Yardım berdiler bizim халыққа, 500 kuruş ақша. Tatam o ақшаға барып, базардан, білмеймін, 100 kaç gümüş kilosu, ақымда қалмадыны 100-ден зияде боғдай алды. Bir put boğday, 16 kilosu bir put bola. Кетті Түрменге, 20 kilometr Түрменге жаяу. Akşam ketті, күндіз күн қолмаздан evvel kеттілер. Sabah күн doğup көтерілген соң қайтты татам. Қайтты, onun çekip қайтқан ama. Ya anam keçindi, atam keçindi, anam keçindi. Tatam kırıp geldi. Anam edeyim kadam dedi, anam dedim kuruladı da dedim. Kurulusu tındı dedim, bilmeyin tata dedim, bakma da korkam dedim. Oturam bir yerde dedim, жылап oturam dedim. Baksa o anam geçingen, kurulusu bitken, geçingen. Daha sıcak. Ne cimat, çırmama şeyimiz var. Ne kabır kazırma akçımız var vermeye. Ana bir-iki kürekten kazılar bir yerleşkerim ne? Kazı patlılar, o kartlar ayaklarını alıp şöyle açıktan kartlar. Ana hak edip jiydiler endi. Neden jiydiler bilmeyeyim. Ne juğuldu, ne bir şey etti, bir şey bulmadı.
Саба бақсақ тұрсақ, уже шакалар шығарқан, ашаған жоқ, кемкілері жоқ. Фатиме с сестрой остались одни. Позднее они перебрались в Самарканд. Приходилось много работать, чтобы не умереть от голода. Komşularımız tacik edip, benden kızçıklar var edilir, Padırska kızçıklar. Onlar su sata eder bazarda, Eskişehir'de, Samarkand'da. Onlarla koşulup ben de kettim, bazarın içinde, bazar içinde kran var idi. Bir kopkarayım birden kaldım, bazarı satıp oturgan baba gelip, bir paşa zağara berediler, ya 5 kaptır şeyler kovma. Қайтсам базардан шықыр аучып 5 кап, 3 кап толы. Постепенно жить стало легче, насколько это было возможно на чужбине, без родителей и родных. После войны Фатиме с сестрой отыскал брат, вернувшийся с фронта. Ne yaşatma şeyimiz var, ne yatkızma yerimiz var. Жүріп çıktı. Armiya urbasından qaytқан. Şondayın sabahcı yakka жүріп çıktı. Bir pela suyumuz bile yok bermeye. Фатиме Ханым не смогла получить образование, хотя очень хотела учиться. В 17 лет она вышла замуж за своего односельчанина из Мамашая, стала матерью 4 детей. Семья вернулась в Крым в 1989 году, где супругу Фатиме Ханым суждено было прожить 2 года. Сейчас Фатиме Юнусова с детьми живет в селе Топчекой Бахчисарайского района. Она часто ездит в родной Мамашай, любит ухаживать за своим садом, где растут деревья, как в ее детстве. Несмотря на почтенный возраст, Фатиме Юнусова бодра и жизнерадостна. Ее главное богатство – дети и внуки, которые всегда рядом. Менден daha bay kişi varım diyeyim, baktılı kişi varım diyeyim, ballarıma aytam keseler, kiyevlerime aytam, kızlarıma aytam, torunlarıma aytam, menden daha baktılı kişi yok diyeyim. O kadar şeyler artta kalıp balam diyeyim, bana şükür. Hepiniz kozum aldığında jüresiz diyeyim, gelip ketesiniz diyeyim, sevip sayasız men diyeyim.